Kipulat Kyrwoh district ha ka step khat pratrik unai wing 8,000 klayo ban kemya lai ngot kibriyo ringkat udrok heroin masyong dor khat saw klur tingka nakawai ka boss ka badan yo registration number MN01AA0484 nakajaka balapin up shrip hamau daron saiden ka bahab hanong po police station. Kani ka boss kadang wan na Manipur lingba ka jila Assam bat kipulat kilayo ban kurup chispa san hu pratali ki sinduk sabon bapenan kam tap ek jingdi pinbuat ba lightly ki mobile phone. Hadin ka test lalap ba uday udrak heroin badan hadu komba shi kilo prapusan gram yaw balatmu ban penrong shenong ba Shillong. Kibla sha kem ki kintup ya u Rashid Judid u Saddam Hussain bat u Muhammad Iqbal Hussain ki badai na Manipur. Yakini baro alai ngot la pen ngat hakikin don ain ke NDPS Act bat kipulet kidang penlong ye gejing toket. माइनस करो प्लास्टिक को माइनस करो प्लास्टिक को वेट माइनस करो हाँ ये 2 केजी से प्लस होगा